Hello mga guwaps! Good morning! Welcome to Ecaths Vlogs! Charot! Ga je koffie maken, Annie? Yes. That's Papa's otot. Did you know that if you listen to Ariana Grande songs, Wow, dankjewel, Annie. Alsjeblieft. I can give. No. Rice is up. My rice is up, honey. Oh no, it's nice. Honey, buy me rice. Buy me rice. Buy me rice. Calm down. I mastered this My situation. rice is up. Look. Ow. Yes, nice. Thank you. Rice is life. So, magprito ako nito mga guwaps and magtinula ako. Ako gustong-gusto ko yung tinula, yung may sabaw. Pero, yung dalawa kakain din ito, pero prito. Down. For sure, that's from you. Hindi ka na mangangailangan pa
in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I hey, yeah, hey, yeah, hey. Ilunod na natin ang ulo kasi ang ulo ang itula ko. Isang katawan. And the rest, iprito. Nilagyan ko ng sili para hindi masyadong malangsa. Wala akong ibang gulay, so ito na lang. Cabbage. Ayan ang mga guwaps. Pritong isda. Tinolang isda. Kanin. Bahaw. Kain. Kain tayo. Kain tayo. Is it not spicy? Medyo. Honey, Itong hagpatan. Ang duha. Hagpatan na to. Tanggalan na to. Tinik. Kasi hindi sila marunong. Yung tinik. Tanggalan natin ang tinik. Hulog. Uy, kalangas ba, oy? Makikain din daw sila eh. Mga tinik nandito sa akin. Hindi ako makakain ng tuhay. Kasi meron akong mga anak. Mga damulag. Mga anak na mga damulag. Okay. Dit zijn zonder bones meer. En waar is het met bones? Ik wil met bones. You want with bones? Here zijn de bones. No. Doe dat niet. Get it. Broke wants to eat rice. His favorite food is rice Yeah. and seeds. Puder ka. Ja, dat is wel. Wat? Nederlandse thee. Pero doon toch ng kas? Ja, geen poeder. Dit valt er gelijk uit. Ja. Er was nog eentje. Okay.